Očekujemo narednih 5 minuta da će ući u cilj. Svi ćemo da ih dočekamo. Dalje čekamo još 2 takmičarke da stignu u cilj. Idemo veliki aplauz, bravo Kune, svaka čast. Ovim mi zatvaramo našu današnju trku. Imamo 25 minuta do dodele priznanja. Molim vas da svi budete ovde. I nakon toga vas pozivamo sve u Montevideo na jedno malo druženje, skromno. Imamo tombolu koja će biti nakon dodele nagrade. Pored toga imate još par poklona sponzora.
priznanja najboljim takmičarima, molim vas da se polako nađemo tu ispred Dine. Smo rekli, nakon dodele nas očekuju nas tombola. Capriolo je ove godine pripremio za vas bicikli kao najveću nagradu. Tako da sve tombole koje su ubačene u ovu kutiju dolaze u mogućnost da dobiju nagradu. Poštovani trkači, došao je taj moment dodele priznanja najboljim takmičarima. Pre svega još jednom hvala vam svima koji ste nastupili danas na našem 7. izdanju Benčinske desetke. Hvala vam svima koji ste jednostavno ulepšali ovaj naš događaj. Na neki način smo imali lepo vreme, ali znam da će za trčanje to bilo poprilično naporno i znam da ste se onako lepo i umorili. Hvala vam na svemu, hvala vam što ste ovdje. A sada ćemo da pristupimo ceremoniji dodela priznanja najboljim takmičarima. Zamolit ću predsjednika opštine, Duka Radovića, da mi se pridruži i da bude osoba koja će da dodeli priznanja najboljim. Može samo malo nazad. Krenut ćemo od trke na 5 km i to od apsolutne kategorije muškaraca. Ajde samo malo nazad, idi. Na 5 km je Maksim Puškar, 16 minuta i 13 sekundi. Svaka čast, bravo! Drugo mesto je Uroš Kutić. Veliki aplauz. Bravo, momci. A prvo mesto takmičar iz Kenije, Albert Kipkuror. Bravo. Treće mesto Maksim, drugo mesto Uroš, prvo mesto Albert. Veliki aplauz za ove takmičare, pobednike na 5 km. Fenomenalno vremena su imali. Albert imao 15 minuta i 13 sekundi. Fenomenalno. Bravo. Hvala. Možemo da nastavimo. Sljedeća kategorija su žene u apsolutnoj kategoriji. Treće mesto na 5 km žene Elena Puškar. Bravo. Drugo mesto Slađana Stamenković. I prvo mesto Valentin Jebec.
Svaka čast, dame, fenomenalna trka, bravo. Veliki aplauz za dame, najbrže cure na Bečejskoj deseci na 5 km, bravo. Još jednom, možemo da nastavimo dalje. I dalje smo na trci od 5 km. Počinjemo dodelu za najbolje Bečejce na 5 km. Treće mesto zauzeo je Tamoš Horvat. Bravo! Drugoplasirani Bečejac je Darko Jocić. I ono najbolje što Bečej trenutno ima jeste Bojan Miljević. Prvoplasirani Bečejac na 5 km. Bravo, Bojane! Veliki aplauz za najbolje Bečejce na 5 km. Svaka čast, momci! Hvala. Nastavljamo dalje. Sljedeće su cure. Najbolje dame grada Bečeja. Treće mesto Teodora Mišković. Drugo mesto Marina Radić. I prvoplasirana na 5 km najbolja Bečejka Edina Kres-Zekanić. Svaka čast, dame. Najbolje iz Bečeja, pored ovih nagrada sponzora, njihovo izuzeće koje je za svaku damu, obezbedila i Kebana i Jufora. Hvala im. Hvala našim Bečejkama, dragim. Nastavimo dalje. Idemo na trku od 10 km. Krećemo sa apsolutnom kategorijom muškarci. Treće mesto Aleksandar Kutorskoj. Svaka čast. Drugo mesto Đuro Borbel. Prvo mesto Hilari Tiptum Majo. Čestitke za ove borke. Halo! Na 10 km pokazali kako se trči. Danas još jednom da napomenem da je vreme za trčanje bilo izuzetno teško, a konkurencija je bila više nego jaka. Čestitamo. Hvala. Svaka čast. Još malo koja fotografija. Hvala. Nastavljamo dalje. Nastavljamo sa najboljim
10 km. Treće mesto na 10 km je zauzela Aleksandra Janković. Drugo mesto je zauzela Nina Kosanović. A prvo mesto Filips Kiperiko. Bravo! Veliki aplauz. First place. Svaka čast, veliki aplauz. Bravo. Najdrže devojke na 10 km, zaslužuju puno veći aplauz, molim vas. Bravo. Nastavljamo dalje. Sljedeća kategorija su bečejci na 10 km. Najbolji bečejci na 10 km. Dakle, treće mesto Laslo Zoran. Drugo mesto Vladislav Živanović. I prvo mesto Masimo Števin. Ako bi preuzeo njegovu nagradu, neki kada kaže, gdje je Marko ovako, iskopio sam ga video. Marko, ajde umjesto batenje, ajde. Naš proslavljeni olimpijac, koji je svaki godin klip također da isprati ovu manifestaciju, žao mi šta tu nije trčao gdje ulazi njegov plan treninga, ali... Umjesto Bate, trenera Kajka, preuze je naš olimpijac Marko. Čestitke momci, nastavljamo dalje, sljedeća kategorija je žene, čekaj što bi rekli. Treće mesto je zauzela Biljana Krstonošić. Drugo mesto Slađana Đatkov Slavinov. I prvo mesto je zauzela Teodora Stojić. Veliki aplauz za naše dame. Najbolje bečenke na 10 km. Vidimo još jednom veliki aplauz, zaslužuju. Bravo. Bravo, cure. Hvala lepo. Nastavljamo dalje. Sljedeća kategorija koju nagrađujemo jeste muškarci po 29 godina. Treće mesto je zauzeo Filip Basarić. Drugo mesto Radovan Vladić. I prvo mesto Viktor Prčić. Radovan Tuz, Viktor.
Lazović, očigledno ovde. Dakle, Radovan Vladić, Viktor Prčić, očigledno nisu, otišli su kući. Imat ćemo nakladno udeliti priznanja. Hvala. Dame do 29 godina. Treće mesto, Katarina Milankov. Drugo mesto, Sabina Klebeček. I prvo mesto, Aleksandra Lazić. I dobro. Da li nam je tu Katarina Milankov? Alo. Nije očekivala nagradu, očigledno. Nagradu ćemo je vidjeti. Svaka čast, aplauz za oficire. Bravo. Nastavljamo dalje. Hvala. Izvinjam se da se budu reći. Sada. Hvala cure. Sljedeća kategorija su muškarci od 30 do 39 godina. Treće mesto je zauzeo Nemanja Rajković. Drugo mesto Zoltan Horvat. Prvo mesto je zauzeo Miloš Raičević. Miloš nam je trenutno odsutan, ali će Danija preuzeti u njegovo ime. Hvala vam. Čestitke momcima. Čestitke Milošu koji nije ovdje. Bravo. Hvala momci. Nastavljamo. Dame od 30 do 39 godina. Treće mesto Marijana Nikolajević. Čestitamo. Drugo mesto Sanja Neskotović. I prvo mesto Milica Marković. Razumem? Dakle, najbolje dame od 30-39 godina. Aplauz. Bravo. Hvala. Sljedeća kategorija su muškarci od 40 do 49 godina. Treće mjesto je zauzeo Igor Markov. Bravo. Drugo mjesto je zauzeo Aleksandar Jovanović. Bravo. Prvo mjesto Aleksandar Silađi. Imamo jednog Igora i dva Aleksandra. Svaka čast, momci. Bravo, momci.
69 godina. Treće mesto je zauzela Slobodanka Petković. Drugo mesto Ana Redić. I prvoplasirana je Jadranka Srdač. Bravo, cure! Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there about to death, and then just one word he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. I know you drive me crazy, baby. You got me turning into another man. Called you on the phone. Aplauz. Bravo, cure! Svaka čast! Baby, why let me all alone? Hvala, nastavimo dalje. And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Sljedeća je kategorija muškarci od 50 do 59 godina. Treće mesto Nebojša Milenković. Drugo mesto Veljko Popović. Prvo mesto je Predrag Mihajlov. Neša Milenković nam nije tu, morao je očigledno da ode, žurio je Kikinde. Veliki pozdrav za ove momke koji se ne predaju, što više sve su bolji i bolji. Bravo! Fotografija. Hvala. Sljedeće su dame od 50 do 59 godina. Treće mesto je zauzela Aniko Jablan. Drugo mesto Biljana Koteska-Veljković. Bravo, Biljo! I prvoplasirana je Olivera Munjas. Bravo, Olja! Bravo, dame. Bravo, cure. Na 60 i plus godina. Treće mesto je zauzeo Nenad Petrović. Drugo mesto Jovan Samardžić. I prvoplasirani je Zoran Zavković. Čestitke, momci. Nastavljamo dalje, sljedeće su cure 60 plus. Dame na 60 plus godina. Treće mesto, doktorica
Danica Grujić Tiran. Ajmo malo se sklonite. Takmičarka, da imamo kategoriju 70+, gospođa bi u svoju kategoriju 70+, opet možela se takmiči sa znatno mlađima od sebe. Svaka je čast. Pa samo malo da... Druga drugoplasirana je Adriana Tepačević. Prvoplasirana je Vesna Beljak. Jelan, pardon. Halo, sklonite se jebu. Autore. Hvala. Hvala. Zahvaljujem se Vuku Radoviću, predsjedniku opštine Bečej, koji je bio da pomogne da podelimo ova pitanja. Sad bih zamolio Davida Tufengića, člana opštinskog odbora za sport i omladinu, da nam se pridruži kako bi dodelio priznanja za najbolje štafete. Počet ćemo od muške štafete. Treće mesto muška štafeta je zauzelo Vojna akademija. Bravo, momci, možete bojica. Drugo mesto je zauzela štafeta atletskog kluba Hajduk Maraton Team Kula. A momci? Prvoplasirani u muškoj štafeti su zauzeli članovi atletskog kluba Bečej 2. Svaka čast, momci! Bravo, bravo! Malo mesta. Hvala. Hvala vam što ste uzeli učešće u ovoj našoj prvoj štafeti. Sljedeća je mešovita štafeta. Treće mesto u mešovitoj štafeti je zauzeo tim Alter Ego. Drugo mesto je zauzela štafeta OAH Beograd. I najbolja štafeta u miksu je štafeta ulične trke dečka. Sve čestitke za najbolje štafete u mešovitoj konkurenciji. Svoje prijavljeni takmičara za prvi put je fenomenalno. Mi smo zadovoljni kao organizatori, a nadam se da ste vi kao učesnici. Hvala. I za kraj, najlepše dame štafeta. Treće mesto je zauzela štafeta Nosugar. Nošugar. Hvala također. Ajde, samo malo, ima još osim tebe. Drugo mesto je zauzela štafeta grupe 800. Sporo, ali deluje.
Ženska štafeta je štafeta Lakamen Tim 2. Bravo, dame. Chorando se foi, em dia só me fez chorar. Chorando se foi, em dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar-te do Svaka čast, cure. dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar-te do que dia não soube Samo još cuidar. malo, da skupi se da bi preznali. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança só no mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lembrando estarei ao lembrar desse amor por dia. Molim samo sve takmičare ove zadnje dve štafete, znači mješovite i ženske, da se zamenu u pehar, pošto smo očigledno dali ženama za X i obrnuto. Hvala. Hvala da ide. Vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Chorando estará ao lembrar Sada nam preostaje não soube još da se zahvalimo od naših sponzora. pelo dia de amor. Um momento que fica no ar. Zavolio bih ko nam je ovdje iz Kapriola. Da li imamo nekog iz Kapriola da me čuje? Znam da ste ovdje. Kapriolo! Više? Evo da se zahvalimo Kapriolu koji nam je ove godine pomogao da ovaj naš ambijent izgleda stvarno onako u punom sjaju. Prelepe nagrade koji smo također dobili za prvoplasirane takmičare od njih i pravo nam je zadovoljstvo što su oni ove godine uz nas. Kao što sam vam još bio pomenuo, nakon ovog ćemo imati i izvlačenje tombole, svi vi koji ste ubacili onaj isečak iz tombole ste u mogućnosti da dobijete bicikli od njih. Samo da završimo još ove 2-3 dodele i sledi tombola. Ja se zahvaljujem. U ime Atletičkog kluba Bečej, Građane Bečej. Nadam se da ćemo i u buduće da srećemo. Hvala. Kažite mi, mogu vas, da li je Peđa Blušac tu, Sector Security? Da li imamo nekog iz Sector Security? Kao što smo rekli, za vašu bezbednost su bili zaduženi ovi momci. Hvala. Hvala lepo. Pitanje je, da li nam je Vuk Radojević još uvek ovde? Predsjednik opštine, da li ga neko vidi? Ako nemamo Vuka, da li volite? U ime Atletičkog kluba Bečej, posebno se zahvaljujemo opštini Bečej koja je premogla vašu administraciju godinama na pomoć. Hvala im na tome. Hvala. Vidite se, da li ima neko od policajaca, da li imamo nekog iz SUP-a Bečej ovdje? Verovatno su svi završili, otišli, to ćemo nagradu da dostavimo. Znam da Miša nije tu, da li ima neko
naš dugogodišnji prijatelj od prve pa nadalje godine nam podlažu, hvala im na tome. Pored toga, nije samo planik u pitanju je i pivo. Zato pivo koje mnogi išta proizvoju i išta je stvarno naš prijatelj Krke i posebno priznanje na zaslužuje. Hvala vam. Ono što se tiče ovo ćemo naravno da ostavimo sve ostalo. Sad ćemo da pristupimo izvlačenju tombole. Znači, pored bicikla, mi imamo još poklone od turne društke i imamo 200 linije koje nam Beogradski running klub daruje. Zamolit ću nekako naših večeraca da ne bude namešteno. Brano, doći malo sa tombolom, molim te popri se gore. Nadam se da svi imate isječke kod sebe. Znači, onaj drugi deo morate imati kod sebe, koji je dokaz da ste vi taj broj. Sad je ovo, kod je tu, zavuci ruke. Nema ništa, ruci. Ovo je izvlačenje za bicikli. Broj 000-187. Da li imamo srećnog dobitnika bicikla koji nam daruje Capriolo? 187. I imamo srećnu dobitnicu. Veliki aplauz. Čestitam. Nakon ovo ćemo Kako se zove? Nastavljamo dalje. Idemo dodelu poklon vouchera. To je startina za turne krušku imamo 3 vouchera za turne krušku. Pristupamo izvlačenju. Da li imamo nekog sa brojem 418? Dobro, ništa. Idemo dalje. $421. Idemo u pobjedicu. Imamo još jedan voucher od turne kruške. $329. Da li imamo nekog sa brojem 329? Neko hoće da uživa na Fruškoj gori. Ako nemamo, pristupamo dalje izvlačenju. Broj 76. Ali imamo nekog sa brojem 76. Idemo dalje. Broj 416. Da li imamo nekog sa brojem 416? I idemo dalje. 8. sreća. Da li imamo nekog sa brojem 480?
većina otišla kući. 480. Nastavljamo dalje dok se ne pronađe listić. Znači, verujemo, ali sačekaj se vam. Don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. This bomb's for loving me, you can shoot it, folding you tight. Hold it tight now. Make me explode, I'm gold, you know. The root to go, to sex me slow. And yes, I must react. Čestitamo. You say that you are not all. Sex bomb, you're my sex bomb. Sljedeće je kotizacija za run trku u Beogradu 19.5.2024. Izločimo broj. Ovo nam daruje Beogradski ranni klub, a broj je 330. Ali imamo broj 330. Nemamo, nastavljamo dalje. Yeah, you can turn me upside down and inside out. You can make me feel Sljedeći broj je 532. Ali ima neko broj 532. Nemamo. Idemo još jedan. Sljedeći broj je 505. Da li neko ima broj 5? Imamo 505. Dobitnik kotizacije One Run trke u Beogradu 19.5. Čestitamo. Čestitamo. Sljedeća nagrada je Beogradski ranni klub majica. I to će nam biti posljednja nagrada koju imamo. Prvi imamo još dve neke, pa će tačno. 390. Pardon, to nije nagrada, to nisu preuzeli, izvinjam se. 390. A ima neko sa brojem 390. I srećne dobitnice dotrčava sa čašom. Ne pušta. Čestitamo. Toliko što se tiče ove godine, što se tiče dobra nagrada, što se tiče ono što smo mi priredili ovdje u Centru za vas. Pozivamo vas još da u Montevideo da se pritušite, da jedno malo druženje, jedno malo zamori uz piće i muziku ko šta voli. Hvala vam u ime Atletskog kluba Bečej. Meni je stvarno drago, puno mi je srce da vas vidim ovdje ovoliko. Hvala svim sponzorima, hvala svim volonterima, hvala svim članovima Atletskog kluba Bečej koji su se toliko stali da je to znači nešto što ja vama ne mogu da opišem. Mi smo uspeli zajedno ovo da uradimo i meni je puno srce. Hvala vam svima. Do sljedeće godine. I dobio sam upravo još jednu informaciju. Dragane, molite, dođi samo nešto te pitam. Crna torba, a
Ako je neko izgubio jednu crnu torbu, ona se nalazi u kancelariji za mlade, tamo na čošku gde su bile prijave. Dakle, crna torba je pronađena u kod fontane i nalazi se u kancelariji za mlade. Još jednom vam se svima zahvaljujem. Do sledeće godine. Hvala. Čeo. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le da sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado, vende,